Rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim. Sa pravnog stanovišta se negativna odluka jednostavno ne bi mogla obrazložiti. Bruka civilizacijska za Srbiju, jer Draža je ostao simbol ne samo antikomunizma, nego i terorizma. Ja sam vojsku služio kao regrut u Sarajevu, a 39. sam ja u decembru mjesecu mobilisan kao odšao službu. 41. u početku, u februaru mjesecu, cijeli naš puk pokupljen je iz Sarajeva, onda nas prebacilo sve u Niš i to smo tuda oko toga Niša mrdali i pomicali se 2-3 dana. Tu je kapitulirala Jugoslavija, tu smo bili. Ovaj komandir meni kaže, mi nećemo ustaše ni u Švabe. Mi idemo, kaže, u Karađorđevu vojsku. Idemo, kaže, u Hajduke i od toga ćemo praviti vojsku. Na Ravnu Goru sam ja došao 14. maja. Onda je objavljeno da je došao Draža na Ravnu Goru i divo zastavu i na njoj piše Treći srpski ustanak. Treći srpski ustanak Jugoslovenske vojske u otadžbini, a ne četnici. Onda tamo u zagradi zvani četnici. Tu to bili do kaže, juna mjesec. Onda sam rekao, pozvao se da porazgovarao s nama. 14. maja sam rukovao se s nama. Draže, pukovnik je bio, nije on bio general, pukovnik. Onda je postavio nama pitanje koji bi mi bili i Bosanci i Crnogorci, Dalmatinci s ove strane, da ide u svoje krajeve, svoja mjesta. Kao ja sad idem u Tetsku opštinu, selo Čečava, da idem na taj teren i da tamo organizuje narod u ustanak. Od ovog momenta počinje istorija koja do danas puna je neraspletenih kontroverzija. Dobroveče. Gledate specijalnu emisiju televizije ELTA povodom pravne rehabilitacije generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Samardžiću, možete li nam ukratko navesti najznačajnije dijelove biografije Draže Mihajlovića do 1941. godine i da li i o tom periodu postoje različita tumačenja? Ne postoje. On je bio jedan od najobrazovanijih oficira, završio je sve vojne škole koje su se u Srbiji, a posle i u Francuskoj mogle završiti. Dakle, koja je jedan oficir njegove klase mogao završiti, on je to završio. Postao je, što se danas kaže, doktor vojnih nauka. Tada taj termin nije postojao. Tada se to zvalo general štabni oficir, ali sada se kaže doktor vojnih nauka. I jedno vreme profesor na Vojnoj akademiji u Beogradu. S druge strane, on je učestvovao u svim ratovima od početka veka, a to su bili prvi i drugi balkanski, prvi svetski i albanska pobuna. 1918. 1920. To istorija socijalističke Jugoslavije iz nekog razloga ne pominje, ali to se u Kraljevini vodilo kao poseban rat, četvrti rat. Dakle, Draža je bio jedan srećan spoj teorije i praksi.
Dobro, mi smo imali priliku da vidimo sada u uvodnom prilogu da su izaslanici Mihajlovića odlazili u druge krajeve zemlje, no nad kojim je jedinicama Draža Mihajlović imao efektivnu komandu u ostatku države? Širilo se vremenom, on je prvo osnovao 1 odred, 2, 3, do kraja leta imao je 100 odreda, 1941. Uključujući uglavnom u zapadnoj Srbiji, centralnoj Srbiji, Šumadiji i istočnoj Bosni. Dakle, ono što je geografski bilo blizu, istočnoj Bosni, dakle, Dangić, jer njemu je bliže od Ravne gore, Dangić je Bratunac, nego recimo Vranje ili Negotin Zaječar. I to je išlo koncentričnim krugovima. 1942. u proleće u Crnu Goru uzima pod komandu, jer on je otišao do Hercegovine. Već je u stvari početak leta bio Crna Gora, Hercegovina, a najdalje su bili van Dražine komande jedinice u bosanski četnički odredi pod komandom Radeta Radića. Dakle, to je njihova teritorija od Trebave pa do Vrbasa, planina južno od Banja Luke. Oni su po njegovu komandu došli negde u leto 1943. kada je u stvari pukovnik, tada major Vranješević, preuzeo komandu od Radeta Radića. Geografski su bili najdalji i mnogo je teško bilo. Da, Dinarska četnička divizija isto u početku naravno nije osnovana na početku rata i ona je kasnije stupila pod komandu. Zavisilo je, dakle, od geografije, zavisilo je mnogo od nemačkih operacija. Draža je 1942. u aprilu bio izložen operaciji Forstat, Nemačkoj. Nemci su doveli te specijalce Brandenburg, delovi Brandenburg divizije, koji se presvuku u četnik i tako dalje, govore srpski, antigerijska formacija. I on naravno da nije mogao da mnogo misli na komunikaciji. To je dugotrajan proces i zato je to bilo tako. Dobro, gospodo, da li se vi negde slažete sa ovom tezom, da li imate nešto da dodate? Pa, u suštini, ja bih se osvrnuo na taj proces rehabilitacije Draže Mihajlovića koji se desio sada u Beogradu i nadam se da je to, da kažem, posljednji čavao koji će biti zakucan u kovčeg te srpske rasprave oko toga ko su bili četnici, ko su partizani, odnosno da je već krajnje vrijeme da tu epizodu stavimo po strani. I mislim da je dobro naglasiti prije svega pravni aspekt te priče, jer danas svi bilo da su ljevičarski opredjeljeni ili desničarski opredjeljeni moraju da priznaju da taj Draža Mihajlović zapravo nije imao pravično suđenje i da je ta bila jedna farsa sudska koja je bila drugo optuženi sa njim je bio Rade Radić, kojim se, na primjer, stavlja, znači četnik iz naših krajeva, je li tako, kojim se stavlja na teret da je ubio Mladena Stojanovića. Međutim, današnja historiografija pominje i drugu opciju po kojoj je Tito kao vođa komunističkog pokreta koji nije bio Srbina, antifašistički pokret u Drugom svjetskom ratu je bio prevashodno srpski, nije želio da ima konkurenciju, tako da su izaslanici Josipa Broza Tita na čelu sa Kostom Nađem zapravo bili ti koji su ubili Mladena Stojanovića, koji se zapravo kod Rade Radića sklonio jer su bili kumovi gdje se osjećao sigurno jer je bio ranjen u Kozari na borbama. I to su sve ti neki dijelovi istorije koji su nama bili skriveni do sada i koji zapravo treba prije svega historiografija da rasvjetljava, a ne znam, nekakve parapolitičke i političke grupacije koje smo vidjeli da se skupljaju ispred Palate pravde u Beogradu i pokušaju da za sebe izboksuju određene poene. Dobro, tome ćemo se vratiti nešto kasnije, no da se vratimo negde na ovaj istorijski dio. Čini mi se da u trenutku kada je Njemačka napala Sovjetski savez, da su u stvari tada i stvaraju partizani kao gerilska vojska na teritoriji Srbije i šire. Da li je negde taj trenutak u stvari početak podjele i kako su ljudi tada, uglavnom seljaci, znali kome da se priklone? I da li je to tada uopšte bilo bitno? Ne baš u trenutku napada, ne baš 22. juna 1941. pošto to bio verolomni napad. Podsjećajući da Sovjetski savez nikada nije objavio rat Nemačkoj. Demokratske zemlje su objavile rat nacistima, Britanija i Francuska, posle Amerika. Sovjetski savez nikada. Oni su bili, te su srodne ideologije i oni su bili saveznici. I oni su bili u šoku da je njihov prijatelj Hitler napao, tako da je to tek u julu, dok su se oni pribrali, pozvali su na svoje ljude da se organizuju i to je negde početkom jula su oni počeli da izlaze na teren. Međutim, srpski ustanak počeo je pre toga, pre svega ustanak protiv NDH i u taj ustanak ljudi su išli sa onim obeležjima koje su imali.
obeležja Kraljevine Jugoslavije, negde postoje četnički pododbor, kao na primjer kod potonjeg Vojvode Đujića, neko nije imao ništa, neko je donao deo uniforme iz rata, neko je imao trobojku, neko kokardu, ali to je svugde ustanak izbio kao srpski ustanak. Tek negde, kada je reč o zapadnim krajevima, dakle, tek negde od oktobra počinju da se infiltriraju komunisti. Uglavnom Komunistička partija Hrvatske, koja je bila najjača, tada KP Srbije nije postojala, bila je mnogo nižeg ranga, jer KPU je imala negde 1500 članova, polovina su bili Hrvati. To je bila, dakle, prohrvatska stranka cela, čitava. I oni su se infiltrirali uz pomoć svojih drugova Srba, komunista, koji su tim drugovima Hrvatima davali srpske nadimke. Naprimjer, niko nije znao da je Šoša Hrvat ovde u ovim krajevima, Josip Mažar. I on je posle vodio kozaračke brigade, umesto da oslobađaju Jasenovac, gde su familije članova tih brigada, preko reke Vrbas ih vodi, a na mostu ga puste ustaše i domobrani, njegovi sunarodnici, i preko reke Vrbas na Motavicu da napada četnike. I onda su imali dezerterstva iz te kozaračke brigade. Čak i, ne znam, 30-40 članova partije jednom prilikom je dezertiralo. To je, dakle, duga priča. Što se tiče Srbije, sistematski je tamo dovedeno nekih 400 takozvanih španskih boraca raznih nacionalnosti, kao revolucionarno jezgro. I mislim da je tu ključna reč krivično delo. Dakle, ta partija je već bila, komunistička već je bila zabranjena, ilegalna, i osnivanje oružanih formacija je krivično delo, teško krivično delo, za bilo koju partiju. I sada, i u ratu i u miru, neka partija da osnovi svoje formacije i da kaže mi smo vojska, to je krivično delo. Dakle, zaista, oni koji su zaista vojske i policija moraju to da preduzmu mere. A činjenica je da je negde na početku rata dolazilo do susreta između Tita i Draže Mihajlovića. Kako su protekli ti susreti, jer su oni negde tokom 1941. i možda prvom polovinom 1942. godine, ako se ne varam, uglavnom sarađivali još uvek? Pa to nije bila iskrena i prava saradnja, to je bilo nadmudrivanje ko će koga. Pošto je naravno Mihajlović znao da ne može s nekom ilegalnom partijom ni da pregovara niti šta, ali nije mogao odmah da je uništi, jer su mu za petama bili Nemci i domaći germanofili, Ljotićevci i Nedićevci. I taj njegov prvi plan uništenja komunista zajedno sa žandarmerijom je propao, jer žandarmerija je bila legalna u okupiranoj zemlji, jer su germanofili saznali da pukovnik Trišić, kovan žandarmerije, odlazi na Ravnu Goru, tajno. Žandarmerija je legalno nosila puške, po neka Haška konvencija. I zato je Mihajlović nju hteo da upotrebi, da uništi komuniste, a ne on da ga otkrivaju, da otkriva svoje položaje, i bio je još slab na kraju krajeva. Međutim, oni su saznali za to, uhapsili Trišića, rasformirali žandarmeriju, rekli Nemcima da rasformiraju žandarmeriju, s obrazloženjem da su glavni neprijatelji u stvari ti engleski plaćenici na Ravnoj Gori, a da će oni lako sa komunistima. Dakle, i sa Titove strane i sa Dražine strane to nije bila prava saradnja, samo, dakle, taktika. A možda čini mi se da se ovo pitanje može negde dovesti u naše vreme ili bar u posljednjih 10-20 godina što se tiče infrastrukturnog razvoja vezano za sela i za ljude koji su većinom bili u partizanima ili u četnicima nakon rata. Šta se dešavalo konkretno na terenu? Da li su ta sela bila naravno slabije infrastrukturno razvijena kasnije? Možda pitanja za sve. Danijele? Dobro, to se zna. Recimo, poligon čuveni vojni na Manjači Jugoslovenske narodne armije nastao je tako što se jedno četničko jezgro na Manjači rasformiralo, ljudi su bili raseljeni, napravljen je poligon i uopšte apsolutno je poznata da za vrijeme posljeratne takozvane obnove da u četnička sela asfalt neka nije stigao ni dan danas, odnosno da voda, struja i ostale infrastrukturne pogodnosti današnjeg života i dalje nisu da kažem, prisutne u tim krajevima koji su nekada bili četnički. To je, da kažem, jedna velika rak rana srpskog naroda, jer prije svega gospodin Samardžić je dobro naglasio da je 1941. godine ustanak u današnjoj Republici Srpskoj i onim dijelovima okupirane Republike Srpske krajine zapravo bio srpski ustanak, antifašistički ustanak, jer Srbi su imali u tom trenutku dva izbora. Jedan izbor bio da budu lojalni NDH i znamo da su svi takvi završili u jamama Jadovna, gubilištima na Pagu ili kasnije u Jasenovcu, a oni koji nisu htjeli da budu lojalni građani, oni su naravno otišli u šumu i imali su opciju da idu u šumu, uzmu pušku, pa na taj način će možda i preživjeti
ukoliko se budu borili. E sad, kasnije dolazi do, oni su prvo, to mnogi ljudi ne znaju, da je komunistička partija koja je sama po sebi bila ilegalna i ilegalno organizovana, gubitak države i državne uprave njoj nije puno značio, tako da je ulaskom Sovjetskog saveza u rat, to su Srbi gromoglasno pozdravili, jer odjekivale su planine da je ušla Rusija u rat protiv Njemačke i to je veliki polet, da kažem, dalo i komunističkom pokretu kao nekakvoj vezi sa Rusijom. I oni su napravili prve te jedinice i oni su se u prvo vrijeme su zvali gerilci. Znači, gerilski pokret, Branko Ćopić je bio pripadnik gerilskog pokreta, na primjer, pop Momčilo Đujić, o kojem pričam, je bio jedno vrijeme komandant proletarskog bataljona. Tek kasnije pop Momčilo Đujić, čuveni iz Čikaga, dolazi i traži od rukovodstva komunističke partije da se njegov odred više ne zove proletarski, nego da se zove četnički, jer po njegovom mišljenju tako to žele njegovi borci. I u tom trenutku dolazi do sukoba između četnika i partizana i do jednog tragičnog, više nego tragičnog građanskog rata Srba protiv Srba, koji se nalaze u stanju ustaškog pogroma, njemačke okupacije i potpuno dominacije Njemačke u svijetu. Što se tiče tih stranica istorije, treba naglasiti još jednom da su sve te čuvene partizanske brigade, znači od 5. Ličke, 6. Banijske i tako dalje, sve do Slavonske brigade, su bile preko 90% borački sastav tih odreda je bio srpski, izuzev Slavonske koja je imala gdje oko 86% Srba u svom sastavu, dok su politički komesari uglavnom bili Hrvati, kao što je bio sam Josip Broz Tito hrvatskog, odnosno slovenačkog porijekla. I još, da kažem, Moša Pijade govori na prvom zasjedanju u Jajcu, govori kako je nikakav i skoro nikakav odziv nesrpskog stanovništva u partizane. Zatim to isto nesrpsko stanovništvo i kasnije kada je došlo do sloma Hitlerovog Wehrmachta pod Stalingradom, što su te dobrovoljačke divizije iz NDH, ustaške koje su poslane da se bore protiv Sovjetskog saveza, kada su se vratili i rekli kakvom Rusi silom raspolažu i da su ozbiljno poraženi, onda su počeli tek tada da kažem, domaćini šalju jednog sina u partizana, jednog sina u ustaš za svaki slučaj. Međutim, i tada je kod Srba, odnosno tih partizanskih jedinica, ustaničkih jedinica, nailazilo na otpor u prijemu nesrpskog stanovništva koji su smatrali izdajnicima, špijunima, koljačima i tako dalje. Tako da je to dosta doprinijelo i tom Ublačkom ratu koji je kod nas vladao. Međutim, posebna tragedija u biološkom i ideološkom i u društveno-političkom smislu za srpski narod je da svi oni srpski intelektualci koje 1941. 1942. nisu pobile ili protjerale ustaše, za njih su se nakon 1945. postarali komunisti time što su ih marginalizovali u najmanju ruku ili su ih osuđivali ili su ih prognali ili su ih, da kažem, potpuno omogućili društveno-političko djelovanje, tako da je srpski narod ovaj najnoviji rat dočekao potpuno obezglavljen sa nekakvim, da kažem, kameleoniziranim ili potpuno zakržalnim izdancima svoje ideologije, koja vidimo da je danas, da kažem, bliža tom nasljeđu Dragoljuba Draže Mihajlovića nego onome što je naučavao Josip Broz Tito. I samim tim, normalno da svi oni koji su imali, da kažem, tu stigmu da su imali veze sa četničkim pokretom u socijalističkoj Jugoslaviji, na primjer, niste mogli puno napredovati u Jugoslovenskoj narodnoj armiji ukoliko vam utvrde da vam je neko od predaka bio u četnicima, niste mogli da napredujete u komunističkoj partiji, bilo kako da dobijete neku višu funkciju ukoliko ste imali četničku prošlost, tako da su ti ljudi masovno emigrirali i danas, ja kažem, Dragoljub Draža Mihajlović je vjerojatno čovjek koji je, da kažem, u statusu ikone u Sjedinjenim Američkim Državama u emigraciji, u njemačkoj emigraciji, u britanskoj emigraciji, iako možda on tu, da kažem, titulu nije zaslužio. On je prosto simbol jednog otpora komunizmu i jednom antifašizmu, da kažem. Dobro, kada govorimo o nekom eventualnom nacionalnom pomirenju, da li je to uopšte moguće na ovim prostorima nakon svega? U 70 godina posle, da li je uopšte moguće, Mladene, da dobronamjerno razgovaramo na tu temu ovdje? Prije svega samo par riječi. Ovdje možemo da vidimo kako je istorija poprilično fleksibilna društvena nauka, a istina relativan pojam. A što se tiče pomirenja, kolega je spomenuo da se nada da je ovo završetak podjela. Ja mislim da je ovo samo još jedan klin dublje u podjelu. Gospodin Antić, čini mi se da je on bio inicijator pokretanja ovog pravnog procesa, izjavio da je ovo pravna rehabilitacija u redu. Nažalost, mislim da se u javnosti stvorila percepcija o ideološkoj rehabilitaciji. Zbog toga će biti još više podjela. Pazite,
presuda je takva kakva jeste. Da je recimo drugačija bila, znači da nije rehabilitovan. Da li bi to uticalo na pro ili kontra stavove? Ne. Znači, ovo je samo pomoglo da oni koji su bili za Dražu još više budu za njega još čvršće da zauzimaju svoje stavove, oni koji su bili protiv njega da još čvršće zauzimaju svoje stavove protiv Ravnogorskog pokreta. Ovo, dakle, zaista, po mom ličnom mišljenju, uopšte nije bio potreban proces. Vidimo širom Evrope, na zapadu prije svega, bili su slični procesi. Dakle, Quislingu, Petenu, u Grčkoj, čak i u Velikoj Britaniji, koja nije bila direktno u nekom frontalnom konfliktu sa Njemcima, dakle nisu imali slučaj da imaju kolaboracioniste, dakle neke izdajnike, isto je bilo ovakvih procesa. Dakle, možemo govoriti, i tamo su isto bili ad hoc sudovi i ad hoc tužioci. Niko od njih nije vršio rehabilitaciju, šta više, sad ne znam tačno da li koja je godina, 2000, od 5. do 10. u Francuskoj su potvrdili te presude Petenu i ostalim izdajnicima, niko nije dovodio u pitanje rehabilitaciju. Tako da mislim da prije svega nepotreban proces i doprineće još većoj podjeli. Produžit će. Ja mislim ipak da ne mogu stavljati u ravn jednog Quislinga ili jednog Le Pena sa Dražom Mihajlovićem. Ako bi gledali u istorijskom slijedu uloge, to bi bio možda Milan Nedić prije, kao neko ko je formalno pravno sarađivao, imao, da kažem, pravnu moć i nadležnost nad tim komadom Srbije koji možemo komotno uporediti sa beogradskim pašalukom. Imaju ljudi, počev od Vojislava Mihajlovića Mihiza, pokojnog, koji su smatrali da je Nedić zapravo preuzeo, da kažem, krst na sebe i da je neko u tom trenutku morao da vodi Srbiju, da Srbija ne bi, da kažem, još gore stradala, obzirom šta se već sve dešavalo na teritoriji NDH i koliko je bio srpski narod, da kažem, potpuno biološki istrebljivan. Što se tiče dešavanja na prostoru bivše SFRJ, odnosno konkretno ovdje, znamo da su svi veliki ustanci i sve velike ofanzive iz Užičke republike bile na teritoriji ili današnje Dejtonske Bosne i Hercegovine ili na teritoriji sada neovisne Republike Hrvatske. Iz prostog razloga što je taj ustanak izazvan prije svega biološkom potrebom za preživljavanjem, a ne ideološkim matricama. Ljudi koji su u Bosanskoj krajini i Lici, Baniji i Kordunu ustali protiv Ustaša nisu to učinili zato što nije im odgovarao Hitlerov novi svjetski poredak ili su imali ideološka neslaganja sa takvim pokretom, nego upravo zato što su bili primorani ustaškim nožem da ustanu na ustanak. Što se tiče četničkog pokreta, kažem da dolazi do razmimoilaženja kod njih vrlo još rano, jer partizani pokušavaju da proguraju svoju ideološku matricu po kojoj što više mrtvih Srba, odnosno što više spaljenih sela, onda je što više proletera. Njima je odgovaralo da bude što više ljudi koji nemaju ni kuću, ni oca, ni majku, ni nikoga, jer na taj način će se više ljudi približavati partizanskim jedinicama. Što se tiče Dragoljuba Draže Mihajlovića, potpuno je jasno da je tu razlika u koncepciji partizanskog pokreta. Njegov prevashodni cilj već pred kraj 1941. godine je bio da se unište komunisti, a da se sa okupacionim snagama ne ulazi u konfrontaciju, nego da se sačeka da velike sile se između sebe obračunaju, pa da oni sačuvaju biološki korpus srpskog naroda, te da oni napadnu Njemce onog trenutka kada neka od savezničkih sila. Oni su očekivali da će biti veliko iskrcavanje koje se desilo u Normandiji, da će to veliko iskrcavanje da se desi nakon savezničkog zauzimanja Italije, da će to biti na prostoru Balkana, da kažem, da će na Jadranskoj obali da se iskrcava američka vojska i britanska vojska, te će oni tu spremno da imaju, da kažem, logistiku da prihvate i da preuzmu vlast. Dok partizani su imali beskompromisnu borbu protiv okupatora, kažem, 90% slučajeva na štetu srpskog naroda, jer to rukovodstvo nije bilo srpskog porijekla i nije imalo sentiment prema tom narodu i njegovom stradanju. Tako da je to u suštini glavna istorijska činjenica koju nismo učili u udžbenicima. Sad, da li je Dragoljub Draža Mihajlović nešto gora istorijska ličnost od Josipa Broza Tita, apsolutno nisam siguran u to. Mislim da je iz današnje perspektive, ako budemo pravili neku reinterpretaciju istorije sa, da kažem, postavkama šta je ko učinio tada, i mislim da je ta taktika, odnosno to strategija da se ne ulazi u direktnu konfrontaciju sa njemačkim nadmoćnim snagama, nego se čeka da velike sile se između sebe obračunaju, nešto što bi nam danas mnogo više odgovaralo, jer danas zapadnih Srba ima nekoliko puta manje nego što Srba ima sa istočne strane Drine, a u to doba o kojem mi sada govorimo bilo nam se možda jednako. Što se tiče ovog pravnog procesa, opet ću reći da je u pitanju pravni proces i kako je u prilogu na početku rečeno,
znači pravnik nam govori da sa pravnog stanovišta ne bi se mogao taj proces smatrati pravičnim i da je u ovom slučaju da komunistička vlast, da kažem, nije iznala dovoljno dokaza ni sa pravih pozicija bila da sudi. Jesu bili ad hoc sudovi, nisu sudili pravično i što se mene tiče pravično je da se čovjek sa te tačke rehabilituje, a što se tiče istorijske i ideološke tačke, o tome možemo raspravljati. Da, o tome će istorija da govori. Dobro, gospodine Samardžić, pretpostavljam da imate komentar. Da. General Mihajlović je bio na čelu najveće antiosovijinske gerile u Evropi. Druga je bila Poljska. Meni je pričao doktor nauka Marijan Blažejčik iz Varšave, koji je tokom rata bio četnik, igrom slučaja u Homolju. Zarobili ga Nemci, oslobodili četnici i tako dalje, bila je poljska brigada. Da je daleko ozbiljnija bila srpska i jugoslovenska gerila četnička nego poljska. I poveo je, recimo, najveću antiosovinsku operaciju u Evropi pre dolaska Crvene armije u Istočnu Evropu. To je bio septembar, oktobar 1943. napad u pravcu Sarajeva i u pravcu Primorja, očekivalo se iskrcavanje. 18.500 četnika napadalo je u pravcu Sarajeva i opkolilo je Sarajevo. Nemci su savladani prvo u Višegradu u tom pravcu, pa se povlače front Rogatica, Mesić i Jabučko sedlo. Jedini front nemački koji je probijen bilo gde u Evropi, van istočnog i zapadnog fronta. To je taj. Pa nastavljaju na zapad, Nemci dolače pojačanja, prvi lovački puk, dole 92. motorizovani puk iz Albanije, SS bataljoni i tako dalje. Povlače se na liniju Sokolac Mokropale, poslednja odbrana Sarajeva. To je taj, od tih 18.000 četnika. Drugih 1000 četnika oslobađaju Prijepolje i tako dalje, stižu do iznad Podgorice i izbijaju, preko Hercegovci izbijaju na Nedelsko more. Savladavaju Nemce tamo. Znači, to je najveća uopšte operacija u okupiranoj Evropi. I kako je ta operacija propala? Kad su došli do Sokolovca, trebali prvu ustašku brigadu da dotuku, jer su je već u Rogatici razbili četnici. Komunisti sve svoje snage šalju u leđa četnicima. Treći udarni korpus sa severa, drugi sa juga. I naravno, tako su spasli ustaše i Nemce. Hoću da kažem, ne postoji komunistički napad na Nemce, partizanski. Ne postoji njihova beskompromisna borba protiv Nemaca. Ne postoje planovi njihovi za borbu protiv Nemaca. Ne postoji dokument da oni kažu naš cilj je borba protiv Nemaca. Cilj broj 1. Uvek kažu cilj broj 1 je borba protiv četnika, a za sada borba protiv Nemaca se odlaže. To što u njihovoj propagandi oni tvrde da su oni bili beskompromisni borci, najveći borci, da su oni oslobodili Jugoslaviju, pazite. Oni tvrde da su oni oslobodili Jugoslaviju. Nemci su imali plan povlačenja iz Grčke. 1. novembra zaštitnice napuštaju Atinu, 1944. I tačno ima toga dana, 6. aprila 1945. napuštaju Sarajevo. Tada Senjski front, to je bio 13. april, tada su Crvena armija ušla u Beč, znate, gde je Beč, gde je Srem. I oni su rekli, nema više svrhe da budemo u Sremu, idemo natrag. Kako su oni išli iz Atine, pa Skoplje, pa Priština, pa Sarajevo, pa Zagreb, komunisti krenu za njima, oslobodili smo Sarajevo. Probili smo Senjski front. A Nemci se povlače po planu. Da su htjeli da se vrate, vratili bi se gde god. Znači, onda nemačka armija, EF, u vreme kapitulacije Nemačke, zadesi se u Jugoslaviji. I sad svi oni kažu, komunisti, mi smo zarobili Lera. Pa kakve vi veze imate sa Lerom? Pa oni nisu o jedan bataljon nemački mogli da savladaju, niti su ga ikad savladali u ratu, partizani. To je ekstremno laička, neefikasna formacija sa užasnim gubicima. Pazite, operacija Švarc, kad nisu mogli da operacija Švarc protiv četnika je bila zamišljena, ali četnici naravno imaju radioveze, obaveštajce, ono, izvuku se iz obruča. Draža 2 sata pre zatvaranja obruča od strane prve brdske divizije se izvlači. Tu nima ni pojma da dolazi prva brdska. I bilo je tu oko 15.500 partizana. Oni, naravno, njih opkole Nemci kao i obično, što ih opkole, ne znam šta se dešava. Oko 11.500 pogine partizana u operaciji Švarc. A 17 četnika je poginulo. Znate, vidite, to je razlika u nauka, strategija, taktika, vojska. Negde oko 500 Nemaca, ako se ne varamo. 495, da. Pošto su Nemci imali tu odluku da ne zarobljavaju. I onda partizani su pucali, znaju da će poginuti ovako i onako. I su pucali do poslednjeg metka i tom prilikom su ubili 495
5 Nemaca, čini mi se, i posle su Nemci tu vidjeli da mi je ta odluka glupa, pa se je ukinuli. Jer kad pozoveš na zarobljavanje, manje ćeš imati sopstvenih gubitaka. Međutim, to im je opet trajalo samo 2-3 mjeseca i ta odluka, pošto su to nacisti koji su iracionalni kao i komunisti. Dakle, to je. Dobro, Mladene, mi ovdje imamo opet očigledan primjer da u suštini imamo dvije istine i da li to upravo ono... Ne možemo imati dvije istine, nego ipak kolega se, pretpostavljam da se ne bavi istorijom, kolega. Ja sam ovo što pričam nabavio u Bundesarhivu, jer to nisu doneli u Vojni arhiv u Beogradu. Vojni arhiv je ključni za proučavanje istorije naše zemlje, od prvog srpskog ustanka pa nadalje. I tamo je bio moj prijatelj Krsmanović šef i kad sam gledao dokumente 118. lovačke divizije Nemačke pa 369. Tačno kad se dođe do recimo septembra, nema dokumenta. Ili do oktobra kad je Vražid u pitanju divizije. Ja mu kažem, gospodine pukovniče, piši elaborat. Ja napisujem elaborat da se to nabavi u Freiburgu, u Bundesarhivu. Međutim, smene ga Krsmanovića zbog nekih političkih razloga. Ometao je ulazak Srbije u Evropu, navodno. I onda sam ja nabavio preko nekih emigranata Voja Kostić, pokojni hirurg iz Portugala, i Branko Petrović iz Njujorka, dizajner, su finansirali, pošto je to oko 3000 evra dao, njihov istraživač u Freiburgu 40 evra naplaćuje sat. Ja mu kažem, hoću dokumente 118. divizije za septembar, hoću 100 vražje divizije za oktobar. Koliko sati njemu treba, on prijavi, naravno, ja ne mogu da ga proveravam. I posle to prevedete, oko 3000 evra koštalo, znate. To su ta dokumenta, pošto sistematski to nije donošeno ovde, nešto je skrivano, nešto je prosto teško je doći do toga. Sad ja se tim sistematski bavim i lakše mi je nego recimo kolega koji je politikolog ili šta. Dobro, ali ovo je dokaz da je do podjele očigledno došlo. Koliko je sad ovo, evo recimo samo za vrijeme ove emisije ova podjela ozbiljna? Koliko je ozbiljna? Pa dobro, egzistiramo u demokratskom okruženju tako da razmjenjujemo stavove. Naravno. Koliko je ozbiljna, pa koliko naši stavovi mogu ozbiljno da utiču na javnost, toliko će ta podjela biti ozbiljna. A podjela u društvu zaista velika, nažalost. Samo nešto bih htio da kažem, da se osvrnem na vaše pitanje o infrastrukturi nakon Drugog svjetskog rata. Je li iko postavio pitanje šta bi se desilo sa partizanskim krajima, selima, da su četnici pobjedili? Sigurno bi im donijeli cvijeće i častili bi ih, jel? Ovo su zamjene teza određene, dakle, prije svega da se razumijemo. Istoriju pišu pobjednici, naravno. To je svima jasno. Da sad ne gajimo neke lažne zablude da bi četnici, odnosno ravnogorci, kako god ih nazvali, bili blagonakloni prema partizanima i prema njihovim porodicama. Svi dobro znamo, spomenuo je kolega, i očuvanje biološkog potencijala. Isto vrlo dobro znamo šta su četničke trojke radile na tom očuvanju biološkog potencijala po selima. Govorio bih nešto o percepciji koja se stvorila u javnosti. Nažalost, ovo podjela, kako vi navodite, podjela u javnosti, to je samo posljedica diskontinuiteta kroz koje prolazi, kad već govorimo o Srbima, srpsko društvo. Dakle, bukvalno svakih četvrt vijeka, svakih pola vijeka imali smo promjenu i političkog i vrijednosnog sistema i uopšte društvenog uređenja. I teško je očuvati u tom periodu, u tom diskontinuitetu, teško je očuvati bilo kakav oblik postojanosti političke zrelosti, demokratske zrelosti, bilo kakve. Tako da su i ove podjele logičan, ako možemo tako govoriti, logičan slijed tog diskontinuiteta, nažalost. I još nešto samo da kažem, kad je riječ o podjelama, dakle, ovdje govorimo o podjelama, poistovećuje se partizanski pokret i komunisti, to nije isto. Nisu svi komunisti bili u partizanskom pokretu, kao što i svi partizani nisu bili komunisti. To vrlo dobro znaju Srbi u Bosni i Hercegovini, da nisu svi partizani bili komunisti. Hoću da kažem, kad je riječ o toj podjeli još, o percepciji podjele, dakle, zahvaljujući baš tom diskontinuitetu, i velika je tragedija, kad već govorimo o srpskom narodu, da je od dva zla izabrao oba. Dakle, ili monarhiju ili komunizam. Dakle, niko nije krenuo ka demokratiji. Možemo sad govoriti kao da je četnička opcija ravnogorska bila neka građanska, naravno da nije, kakva građanska opcija u monarhiji. Isto možemo govoriti o nekoj demokratiji u komunizmu, kakva je demokratija u komunizmu. Tako da su Srbi zlosrećno izabrali dvije najgore opcije umjesto da su krenuli ka demokratiji. I zato se između ostalog ove podjele danas. Da li je ovo tačno da negdje Kraljevina Jugoslavija nije bila... Pa Kraljevina Jugoslavija je bila parlamentarna demokratija gdje je
je opet sistem uređenja bio mnogo demokratskiji nego što je to bio sistem u Sovjetskom savezu po ugledu na koji je napravljena socijalistička Jugoslavija. Tako da, ako ćemo pričati o demokratičnosti nekog pokreta, naravno su četnici bili više ka zapadnoj demokratiji. Sigurno da bi se posle Drugog svjetskog rata, da smo potpali po interesnu zonu zapadnoevropsku, da bi se razvila nekakva zapadnoevropski tip demokratije. Slažem se također da je bio određena vrsta diktature kralja Aleksandra koji je sam, da kažem, komunističku partiju stavio van zakona i donosio ustave i tako dalje, ignorisao volju parlamenta u mnogim slučajevima, ali mislim da to samo po sebi nije neka osobina ideološka četničkog pokreta, niti četnički pokret se bavio takvim finesama vezano za demokratsko uređenje države. Mislim, bavili su se prije svega eliminacijom komunističkog pokreta i tako dalje. Ono što se mene jako ne sviđa mi se što se pogotovo iz, da kažem, federalnih medija i intelektualnih elita iz Hrvatske i dalje tih drugih, da kažem, centara koji su nenaklonjeni srpskom narodu, kao što se Gavrilo Princip proglašava teroristom, što on de facto i jeste bio, ako ćemo gledati interese Austro-Ugarske monarhije, a za Srbe je naravno on borac za slobodu i čovjek koji je palio prvi pucanj za slobodu svih južnoslovenskih naroda pod Krunom Karađorđevića. Tako isto s ove strane pokušava se imputirati nekakav fašistički karakter Dragoljuba Draže Mihailovića i njegovog pokreta. Mi možemo raspravljati o tome do kojeg stepena su partizani sarađivali sa Njemcima u želji da unište četnike, a do kojeg stepena su četnici sarađivali sa Njemcima u želji da unište partizane i da tu sad neki istoričari, prije svega ja nisam zato da istoriju pišu pobjednici, nego da istoriju pišu istoričari. Svake dva čovjeka u društvenim naukama, društvene nauke ne počivaju na nekakvim konkretnim, da kažem, egzaktnim naučnim eksperimentima, nego počivaju na autoritetima najčešće. Znači, ukoliko je nekakav istoričar koji je veliki autoritet rekao nešto, onda generacije iza njega slijepo slušaju njegove argumente i njegove podatke i čitava istorija se povodi za tim. Činjenica je da je partizanski pokret apsolutno u vojnom smislu bio jedna simbolična prijetnja za Njemačku u odnosu na to šta je činio Sovjetski savez u toj opštoj antifašističkoj borbi. Činjenica je da je Sremski front jedina ozbiljna vojna operacija koju je izveo, da kažem, partizanski pokret, gdje je znači, sva omladina iz Srbije listom izginula bez ikakvog razloga, jer već smo čuli da su Njemci, da su znači, Sovjeti ušli u Beč, odnosno Rusi, i Njemci su svejedno prije ili kasnije morali povući sa te teritorije, nego to je prosto bio nekakva želja da se učvrsti vlast u novooslobođenom Beogradu, koji su također oslobodile prije svega ruske jedinice, a partizani se tu, da kažem, našli da preuzmu vlast. Ono što je kobno za Dragoljuba Dražu Mihailovića i ono što ga stavlja u istorijski kontekst kao gubitnika jeste to da je već krajem 1943. godine u decembru Engleska kao njegov najveći sponzor, odnosno zapadni saveznici, odustaju od njega kao borca protiv Njemačke, kao glavnog saveznika zapadnih saveznika u borbi protiv Njemačke, a da kralj Petar u avgustu 1944. godine raspušta njegov štab i poziva četničke borce, odnosno borce Dragoljuba Draže Mihailovića da se priključe Narodno-oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. Tada je Draža Mihailović, da kažem, već bio istorijski poražen kao ličnost i njegov trud i rad i njegova doktrina je doživjela krah od samog, možemo reći, marionetskog ili kako god kralja Petra II. Koji je bio već dugo u Engleskoj i iz Engleske je bila nekakva, da kažem, virtualna vlada koja je vladala nad tim jedinicama. Ono što treba svakako spriječiti i zabraniti jeste taj istorijski revizionizam po kojoj se Draža Mihailović može svrstati rame uz rame sa, da kažem, Antom Pavelićem i tako dalje. Da li su četničke trojke ubijale i Srbe, i muslimane, i Hrvate u Drugom svjetskom ratu? Da. Ali, mislim, isto to su radili partizanske crne trojke, isto to su radili španski borci, koje možemo, evo sad, kao što ovi idu u Siriju, danas u Afganistan i Irak, da se bore za islamističke ciljeve i onda se poslije vraćaju u zemlje iz kojih su došli, donose iskustvo, materijalno-tehnička sredstva, odnosno iskustvo u operisanju, u vojnim operacijama i spremaju se za nekakav islamski ustanak ovdje kod nas. Tako isto su partizani bili sastavljeni od boraca koji su ratovali u španskom građanskom ratu protiv Frankovih jedinica i to su bile okosnice partizanskih odreda. To su bili izuzetno surovi i da kažem, neosjetljivi ljudi koji su prije svega zajahali na kičmu srpskog naroda koji se borio protiv ustaša za biološki opstanak.
razmišljamo, obojica ste zaista spomenuli zločine. Da li je potrebno da mi sad negde važemo ko je činio više zločina i da li nam je to potrebno za ovo nacionalno pomirenje koje možda svi negde iščekujemo ili jednostavno treba da spomenemo da ova odluka Višeg ustavnog suda zaista ne govori uopšte o tome. Da. I nije to govori poenta. uopšte ova odluka. Prosite ja da kažem, najprije to je termin nacionalno pomirenje. Ja to sasvim sa rezervom bih uzeo. Pošto to vidim da forsiraju s jedne strane fašisti, razne varijacije fašista, ljotićevaca, a s druge strane razne frakcije neokomunista. I oni žele da u stvari tako ožive i održe u životu za budući period svoje ideologije. A za nas kao narod to je uvredljivo, znate, da se mi mirimo sa jednom totalitarnom sektom, totalitarnom partijom, totalitarnom ideologijom, kao što su komunisti, nacisti, fašisti, što god. Znači, to ne bi trebalo, to nema u Evropi, znate. Mislim da naš cilj treba da bude da uzmemo za uzor Veliku Britaniju i kako je ona svoje totalitarne ideologije, dakle, tamo ima i fašista, komunista, nacista, skinheadsa, u svakoj to državi ima, ali oni ih nekako perfidnim metodama drže na periferiji, da im je mesto. Dobro, ali za vas su komunisti, nacisti i fašisti jedno te isto? Naravno. Mislim, to su varijacije. Ja preporučujem knjigu Slobodana Jovanovića o totalitarizmu. Ja citiram njegovu knjigu. A dobro, ne možete reći da su sva totalitaristička društva ista. Mislim, komunizam Mao Tse-tunga je drugačiji od komunizma Josipa Staljina. Phnom Penh, odnosno Crveni Kmeri su imali drugačiji marksističko-leninistički pristup stvarnosti. Svaki totalitarizam se zasniva na istim principima. Svaki totalitarizam, bez obzira da li je fašizam, nacizam ili nešto treće. Pa ne možete reći da recimo sada u Sjedinjenim Američkim Državama na vlasti nije monetarno, finansijsko, oružničko, trustovski totalitarizam. Mislim, zavisi iz koje tačke posmatrate. Znači, u Americi ja mislim da je recimo trenutno demokratski nivo učešća naroda na izborima i njegova mogućnost da promijeni vlast u Republici Srpskoj je mnogo veća nego u Sjedinjenim Američkim Državama. U Sjedinjenim Američkim Državama imate dvije partije, ono što se kaže narodski isto sranje, drugo pakovanje, jeli? Znači, potpuno ljudi koji se smjenjuju na vlasti, koji su između sebe ispleteni u jednom zakonskom okviru u kojem ako se rodite kao neko dijete proletera u nekakvom slamu u crnoškom getu, nema šanse da postanete predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. To se samo radi ovako sa Barackom Obamom, gdje se pokaže da je to moguće, u suštini da je američki san moguć, a u suštini to nije. Ja to smatram ozbiljnije totalitarnim društvom, znači totalitarnim društvo gdje su navodno mediji slobodni, međutim svi su mediji kupljeni i zna se ko ih finansira i čim se bave i da kažem, ta vrsta cenzure je učinkovitija od one cenzure kada dođete, pohapsite novine, zatvarate novine, gasite novine, osuđujete ih i tako dalje, što rade ti takozvani totalitarni režimi. Ono što ne smijem, ja ću opet ponoviti, Dragoljub Draža Mihajlović nije bio fašista. Ideologija njegovog pokreta nije bila fašistička. I da li je bio saradnik okupatora ili nije saradnik okupatora, o tome treba da se raspravljaju i glože istoričari na naučnim skupovima i da onda donesu nekakvu odluku istoričarsku, bila ona pravedna ili ne, ali mislim da svi treba da pustimo struku da se bavi tim stvarima. Mi možemo imati svoje mišljenje ili ne moramo imati svoje mišljenje, ali bitno je da nije bio fašista. Drugo, komunisti ne mogu da se složim da staljinistički sistem na mnogim segmentima podsjeća na nacionalsocijalistički sistem Adolfa Hitlera, ali nisu isti, bar nisu isti u tom rasnoj isključivosti. Znači, jer u jedinicama Crvene armije su imali daleko sibirske jedinice kosovkih ljudi koji su ratovali na strani Staljina i njegovi, da kažem, i bjeloruske, i ukrajinske, i azerbejdžanske, i ne znam ni ja, jermenske jedinice, znači nisu imali, kazahstanske, kako god, nisu imali uopšte taj rasni princip, isto to nisu imali, bar formalno, kad je trebalo ginuti i zapadni saveznici, tako da su u njihovim jedinicama ginuli crnci iz Sjeverne Afrike, i Arapi, i Indijci, i tako dalje, i to je u mnogome ta isključivost Njemačka, da su isključivali samo moć svoje rase, dovela u velikoj mjeri do kraha nacističke Njemačke. Dobro, ja se izvinjam. Ako nije problem, Mladene, izvolite. Htio bih samo nešto da kažem u vezi sa ovom presudom. Dakle, mislim da se na mala vrata stvaraju preduslovi za aboliciju zločina, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego naravno po sistemu spojenih sudova i u ratu 90-ih. Svima se nama, naši zločini, dakle zločini koji nominalno počine pripadnici našeg naroda, uvijek su beznačajni, a pitajte druge narode, isto tako, uvijek su naše žrtve mnogo veće od drugih žrtava. Treba zapamtiti da ne živimo na izolovanom ostrvu, dakle, ovdje ne žive samo Srbi. Dakle, nemoguće, ovo su neke nesuvisle ideje da stvaramo
mononacionalnu, monoetničku državu. To je nemoguće. Ako pogotovo težimo nekom zajedničkom životu, ne na Balkanu, već uopšte u Evropi. Dakle, treba obratiti pažnju na to. Mislim zaista da neće dobro doprinijeti uopšte ova presuda zbog baš te implicitnog aboliranja zločina koji su počinili. Daleko od toga... A kako to mislite, stvarno mi nije jasno? Da, ja baš ne razumijem tu tezu. Koje zločine je abolirao sud u Beogradu sada? Kako da ne? Pa implicitno rehabilitacija, implicitno sve zločine koje su počinili četnici se aboliraju. Nije tačno. Sam Draža je osuđivao te zločine i to istraga, on je ubijao svoje ljude koji su činili zločine nad muslimanima i tek bi ih država Kraljevina ubijala posle rata, kao što je posle Prvog svjetskog rata masovno bilo izvođenje na sud, jer nije moglo to prvog rata. To pogotovo Podrinje zna kako su četnici bili tolerantni prema muslimanima. Ja sam opisao sve... Pa ja ne znam sad kako da kažemo, to je jedan koloplet, da kažem, zakon spojenih sudova ili krvne osvete koji je beskrajan. Činjenica da je u Podrinju prvo ustaški pokret izvršio pokolj nad Srbima, tek onda je došlo do osvete četničkih jedinica. Da se može opravdati? Ne može se, kako misliš, naravno da se može opravdati. Znači, kada dođeš na sud i ti i ja uzmemo sad i potučemo se oko nekih stavova koji se ne slažemo. Kad dođemo na sud, njih interesuje ko je prvi počeo. I onaj ko je prvi počeo, taj je kriv. Onaj ko se branio, taj ima manji stepen krivice. Ali ako ti mene udariš šakom, ja izvadim nož pa te ubodem, onda ću ja biti kriv jer sam upotrijebio prekomjernu silu braneći samog sebe. Tako da što se tiče tih zločina, to prosto nikog više ne zanima. Samo kod Srba postoje, da kažem... Dokaz samo moje teze da su naši zločini manji zločini, a naše žrtve veće žrtve. A evo u sociologiji imate onaj čuveni primjer, ne znam, nekako... Vi znate koliko su četnici ubili muslimana u Drugom svjetskom ratu? Koliko Hrvata? Sad ne znam broj tačno. Pa da, kako ne znate tačno? Kako bi znao broj? Kako ja znam tačno? Tačno, zaista tačno znam. Oko 8.000 muslimana, oko 2.000 Hrvata. A koliko su oni ubili Srba? 100.000. Daleko od toga, nemojte sad pomisliti da sam ja sada... Ne, ali mi moramo na statistiku, matematiku, istoriju, sve nauke, pravo, moramo tačno to da znamo. Znači, to što su ubili Srbi, to je zločin. Ubijali su u Goraždu žene, decu. To je zločin, to je zverski, to je strašan zločin. Niko normalno neće kaže da, niti je kad rekao da to nije zločin. I ono se u Vranić, to su upali četnici, ubili 40, 50, 60, nekoliko civila. Zločin. Pa dobro, poslije Drugog svjetskog... Znači, nema pravdanja. Samo osude. Istorijski više nije moguća. Ona pravna je već i bila i oni su svi pobijeni na kraju kraja, ti koji su to počinili. Sada je istorijska osuda. I nama kao ljudima ostaje da to navek osuđujemo. Zločin. Znači, nema Ja vas molim da sada, ako nije problem, napravimo pauzu da pogledamo šta su naši gledaoci. To jest, rađena je anketa sa gledaocima širom Republike Srpske, pa da pogledamo šta su oni rekli vezano za presudu, pa da nastavimo dalje. Zapamtimo gdje smo stali. Ja se slažem s tom presudom. Danas istraživanja sve više i više dokazuju da Draža Mihajlović nije bio zločinac i da su, gdje god su četnici bili, da je tu srpski živalj opstao. Gdje god ih nije bilo, tu je srpski narod nastradao. To je moralo tako izići opšte. Kada je bio osuđen na smrt i ubijen i šta sada? Znači, komunisti su ga osudili, komunisti ga ubili. Sad nema komunista, Dražu bi poživili opet. I opet da nastavimo rat protiv četnika. Pa vidi što radi Šešelj tamo s onim svojim četnicima. Ja ne znam, kukaju ovamo su Behabije, tamo su četnici, tamo su ustaše. Gdje imamo da pametni ljudi, nemamo nigdje. Ja mislim da je to čista sramota. Čista sramota da to nije trebalo uopšte biti. To je moje mišljenje, znači, od mene. I čista sramota za to. Znaš šta je moje mišljenje? Moje mišljenje je da njega treba nagraditi i napraviti spomenik i to je to. Ne znam, ja sam bio malo mlađi koje čega, ali čuo sam povoljno kasnije da je Draža Mihajlović bio komandant srpski vođa, start ja znam. To sam čuo, ja sam malo mlađi, bio 41. kada je to bilo, ja sam bio već tek mali, 6-5 godina. Pa dobro, odluka suda ne treba smiješati u sudske odluke, a da li je ispravno ili je ispravno narod, ako traži, onda je ispravno. To je dobro. Ispravno. Bio četnik, bio u ono vrijeme, nije bio, šta znam, nije bio podoban onome sistemu, sad ovome je možda podoban. Pa to je trebalo davno uraditi, to je politički sud. Zna se kako je osuđen, što je ga osudio i ko je ga osudio.
Što da vam ja kažem, nije imao fair sud, to je tačno da nije imao. Zna se čiji je bio sistem, ko je bio crveni, ti su bili komunisti, koji dan danas mene odgovaraju i to oni su propasili naš narod, niko drugi nije nego ona gospoda sa Dedinja tamo gdje onaj sahranite. Taj Josip Broz nesretni, to je najveći izdajnik srpskog naroda. I ako treba da se potpišem to što sam rekao. Danas su demokratski procesi sasvim razumljivo da koga hoće nek rehabilituje. Uvijek pobjednici pišu istoriju, Draža Mihajlović je izgubio rat. Sad su demokratska vremena. On je bio komandant kraljeve vojske i u otadžbini i ništa više. Sad za nekoga je zločinac, za nekoga ja ne bih o tome komentarisao puno. Ali mislim da je on, u svim ratovima je bilo zločina. U svim vojskama je bilo zločina. To čine pojedinci. Igrom slučaja dolazim sa prostora gdje je uhvaćen naš Dragoljub Draža Mihajlović, srpski oficir koji je stao u odbranu svoje otadžbine. A šta reći danas posle toliko godina? Hvala Bogu kad smo dočekali da smo doživjeli i dočekali da je on rehabilitovan i danas ne smije niko da kaže više da je on ratni zločinac ili da je učinio nešto. Mnogo drugih ima koji su to radili i pravili radili, a pogotovo ovi crveni koji su pali toliki 45 godina da su oni bili i stvorili sve, a da su ovi drugi, odnosno Draža i njegovi sljedbenici, da su oni bili zločinci. Hvala Bogu te smo dočekali i to vrijeme da je on rehabilitovan i nema više riječi. Normalno da nije imao fair suđenje. Zamislite vi da vas neko dovede na suđenje, nemate pravo na odbranu, upoznate advokata u samoj sudnici, jednostavno ljudi vas osude, a nije ni ušao u sudnicu. Znači nije imao fair suđenje, podržavamo boračka organizacija Riđanski borac, podržava ovaj gest suda u Republici Srbiji i ovo je samo jedan znak da pravda kad tad dolazi na svoje i da će pravda doći i u vezi ovog zadnjeg otadžbinskog rata, će pravda doći za par godina, znači se ko je ovdje bio agresor, a ko nije bio agresor i zato boračka organizacija podržava ovaj gest suda u Republici Srpskoj kada je u pitanju general Dragoljub Draža Mihajlović. Pa mislim da u samom pitanju imaju tu dvije oprečne stvari. Znači ovom odlukom sud nije rehabilitovao Dražu Mihajlovića, nego je sud na jedan način poništio jedan montiran proces. Znači to je montiran proces bio koji je bez prava žalbe i tako dalje. Što se tiče, vi znate da je Skupština Srbije prije ne znam koliko godina donijela odluku o izjednačavanju prava pripadnika Ravnogorskog pokreta i pripadnika Partizanskog pokreta. Nažalost, u Srbiji, koliko ja sam informisan, nijedan pripadnik Ravnogorskog pokreta još nije ostvario pravo na penziju. Iz razloga što tamo u toj odluci stoji da mu trebaju da ima dva svjedoka, to jest da mu posvjedoče dva pripadnika Partizanskog pokreta da se je borio protiv Nijemaca. Za razliku od toga imate recimo situaciju u Hrvatskoj, gdje je 1993. donešena odluka o rehabilitaciji pravu na, kako oni zovu, mirovinu, odnosno penziju pripadnika domobrana, odnosno ustaša. I sad u Hrvatskoj 10.000 ima ljudi koji ostvaruju pravo na penziju, koji su bili pripadnici domobrana, dok u Srbiji nema ni jedan pripadnik Ravnogorskog pokreta koji je ostvario pravo na penziju. Generalno, evo, dovoljno je samo pročitati, kad mislim šta o Draži Mihajloviću, dovoljno je pročitati izjavu bivšeg predsjednika Amerike Ronalda Reagana, koji je 1979. napisao jednu jako lijepu izjavu o generalu Mihajloviću kao prvom gerilcu Evrope i prvom borcu protiv fašizma u Evropi. Evo, vaše razmišljanje, nedavno je sud u Beogradu poništio presudu iz 1946. godine protiv Draže Mihajlovića. Šta vi mislite o tome? Pa ne znam sam šta da kaže, vjerovatno sam jedan od mnogih koji se pita šta je to, da li treba ili ne treba, je li to pravo ili nije pravo, je li vrijeme za to ili nije vrijeme, treba li, hoće li to dijeliti ljude ili neće, ako neće dijeliti ljude, pa neka je to, ako će dijeliti ljude bez obzira bilo pravo ili ne, nije dobro, jer inače nismo baš društveni i sve više se na neki način otuđujemo, a još ako podjele dođu takve, mislim da nam to ne valja. Da mislim, kažem, prvi put čujem da se to desilo. I ne znam šta da komentarišem. Jednostavno, sudske su odluke izvršne i apsolutno je bilo šta komentarisati. Mislim da ipak sud kad donese odluku da to treba poštovati.
Potpuno sam upoznat s tom pričom jer sam aktualan i učestvovao sam u toj priči. Znači, kao predsjednik Ravnogorskog pokreta, pokret je jedna od organizacija koji su se zalagali za donošenje takve presude. Ono što je dobro u toj presudi jeste da je konačno skinuta tema da Dračov nije zločinac, da nije fašista. Ono što smo mi, nažalost, učili kroz istoriju od 70 godina. Ovo je prilika za srpski narod da ide ka cilju pomirenja. Danas uopšte više nije bitno ko je četnik, ko je partizan. Danas je bitna sabornost u srpskom narodu i jedinstvo, jer prilike koje vladaju na ovim prostorima nimalo nisu obećavajuće za nas. I ove prilike koje vladaju ovdje nas upućuju jedne na druge da budemo kao ljudi braća i da jednostavno pokušamo ovaj teret koji nosimo već na svojim plećima godinama nekako da, što bi čovjek rekao, izdevaramo i da dođemo konačno do sloge jedinstva. Evo, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Molim vas sve kratko za komentar. Pa, ljudi su dosta dobro obavešteni. Baš sam se prijatno iznenadio. Ukratko, treba nastaviti dakle, sa edukacijom, a države bi trebalo da organizuju popise žrtava, svih žrtava u ratu i trebalo bi da ne budu uzor Jevreji na svetskom nivou, a ovdje na lokalnom Slovenci i muslimani. Naročito Slovenci, pošto muslimani, odnosno Bošnjaci, nisu popisali sve svoje žrtve, nisu one od komunista popisali, a Slovenci su sve popisali žrtve. Dakle, trebalo bi to i Srbi da učine. Hrvati neće sigurno to još dugo zbog mita o Blajburgu, pošto kao što znate tamo je oko 150-200 ovih ustaša domobrana predato partizanima i onda su ih partizani raširili do Makedonije da ih sklone od očiju javnosti po celoj zemlji. Posle neko vremena pustili kućama ili uključili u JNA, odnosno u privredu i tako dalje. A deo je naravno tamo ubijen, pošto su neke jedinice bile van kontrole, partizanske, ili možda je bio i plan da se dio njih poubija, ne znam ni ja. Ne znam, naravno nisam mi bavio detaljno. I onda je nastalo mi da su tamo neke ogromne žrtve i tako dalje. Zbog toga Hrvati sigurno neće dugo praviti popis. Ali ipak i Republika Srpska i Republika Srbija trebalo bi, dakle, spisko sve žrtve rata, bez obzira na naciju, na veru, to je ono što bi moralo da se uradi. Mladene? Refleksija duboko podijeljenog društva, dakle, polarizovanog društva. Sviđa mi se neke komentara koji kažu da treba sve ostati na sudu. Dakle, pored suda treba da ide samo u naučni aspekt, dakle, da se istorija, eventualno neke druge nauke bave s tim, da se ne iskorištava, da se ne manipuliše i da ne bude u cilju dnevno-političke propagande. Pa ja u ovom prilogu uopšte ne vidim nikako polarizovano društvo. Ja vidim ovdje preko 99% ljudi koji pozdravljaju odluku o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Mnogi ne znaju da u suštini to ne znači da on nije zločinac i da to ne znači da on nije fašista, nego prosto da nije imao pravičan proces i da i kao tako ja i pozdravljam tu odluku. Problem je u našoj istoriji i sav naš narod treba da bude svjestan toga da, recimo ja kada sam u osnovnoj školi išao u nekakvu organizovanu ekskurziju u Jasenovac, što je rađeno vjerovatno samo u ovom prostoru Bosanske krajine gdje su preci te djece završavali u tom gubilištu. Mi kad smo došli tamo, uvijek je taj muzej redovno bio zatvoren. Imate tamo, znači, potpuno neočuvane, da kažem, spomenike u odnosu na Auschwitz koji je potpuno očuvan sa barakama, sa gubilištima, sa gasnim komorama i tako dalje, kako su ga zauzele sovjetske jedinice. Ovako, po povlačenju Njemaca i Ustaša iz Jasenovca, znači, to je sve uništeno, napravljene su nekakve humke, na tim spomeniku ne piše ni pišu nekakvi simbolični stihovi Ivana Gorana Kovačića koji se ne vežu ni za šta, ispisani latinicom, ne piše ko je koga, koliko tu ubijao uopšte. Dočim danas je taj muzej otvoren, u tom muzeju pišu neke falsifikovane cifre, sve je naravno opet latinicom, sve je naravno opet okrenuto mnogo više stradanju jevrijskog naroda nego što je to gubilište srpskog naroda. I ja kad sam bio mali, malte ne do 90. godina, pošto su i moji roditelji rođeni netom poslije Drugog svjetskog rata, mi smo obrazovani, moji roditelji i ja, u jednom sistemu koji je bio totalistički rigidan, koji nije uvažavao istorijske činjenice. U tom, recimo, sistemu, da ne idemo naše ovdje nacionalne podjele, jer, na primjer, kralj, odnosno car Samuilo sa predstavnicom u Ohridu bio Makedonac. Mislim, dočim danas makedonska historiografija ozbiljna priznaje da je car Samuilo bio bugarski car i imao je predstavnicu u Ohridu, to je činjenica, ali nije bio Makedonac. Kao što Aleksandar Makedonski nema nikakve
nikakve veze sa današnjim Makedoncima koji su Sloveni, nego je bio Grk, odnosno Helin. Isto tako ja sam u to doba mislio da su u Jasenovcu četnici i ustaše ubijali partizane. Za mene su četnici bili isto što i ustaše, samo što su imali brade. Eto, oni su bili neki ozbiljnije. Ja sam četnike doživljavao kao nekakve ozbiljnije ustaše koji su neke udarne jedinice, neki malo divlji, oni nose neke mrtvačke glave na kapama i ne znam, skliva im se masna prasetina na neuredne brade i kolju ljude u tim crnim trojkama i tako dalje. Apsolutno sam mislio da su četnici i ustaše u jednom simbiotičkom jedinstvu protiv partizanskih jedinica. Dovoljno je reći o ovom procesu i da zaključimo priču o tome da li je dobro što je rehabilitovan Draža Mihajlović ili nije. Za srpski narod je to dobro, jer ako vi nekog ubijete bez prava na sud, drugo optuženi vam je Rade Rađe, za kojeg svi znamo da nije ubio Mladena Stojanovića, i on se osudi za istu stvar, onda se čovjek strelja i ne zna mu se grob. Znači, do dan današnjeg, ne znam je li utvrđeno da li je na Adi Ciganlije, gdje je na Adi Ciganlije, da li su mu nađene kosti, neko ko ubija nekoga, kao što su komunisti ubili Romanove u jednom podrumu i nije im se znalo za kosti donedavno, na isti način, razumiješ, to je nepravično prema samom čovjeku kao takvom i ne baštini one vrijednosti koje mi danas svi nominalno zastupamo. O ljudskim pravima, demokratiji i slobodi govora. Oprostite se, nije mi jasno, da li ste rekli da su mnogo više ubili četnici ili partizani? Ma, u suštini to je nebitno. Hoću reći da četnici i partizani su ubijali i civilno stanovništvo i političke neistomišljenike i pripadnike sopstvenog i pripadnike tuđih naroda, tako da to uopšte nije bitno. Hoću reći da su partizani imali tu inkluzivnu crtu koju, na primjer, u odnosu na četnike, četnici su primali samo Srbe i ljude koji su jako malo imali tih nekih priča o muslimanskim četničkim jedinicama i tako dalje. Međutim, te priče su simbolične i male. Prvo, podela na Srbija i ne Srbija nije, mislim, realna. Tad nije ni postojala, granica nije bila na Drini, Vrbalska Banovina. Ne Srbija, Srbi i ne Srbi. Ne, prvo ste rekli kad su ušli u Srbiju. Tada nije postojao termin Srbija kao danas. Tada je bila Drinska Banovina, sedište u Sarajevo, u njoj je Čačak, recimo. Znači, Drinska, Vrbalska ovdje u Banja Luci, tada nije postojala Bosna i Hercegovina, znate. To su komunisti napravili. Te Banovine postoje. A ja sam jučer u dolasku u Banja Luku, shvatili smo u selu Duge Njive. To je kod bliže Modriča, između Modriča i Dervente. Pričao sam sa sveštenikom, ocem Zoranom i sa jednim starim svedokom. Pitao koliko su ovdje ubili partizani Srba? 40. Ljudi, pošto to je srpsko selo. 40. Koliko četnici? Nijednog. Znate, prvo, stvar je po zakonu. Da li je Draža osnivao crne trojke, plave trojke, bele trojke? Nebitno je. Pitanje je da li ima pravo na to po zakonu. Naravno da jeste. Ne možemo govoriti o zakonu o građanskom ratu. Kako ne možemo? Naravno da ne možemo, nema nikakvog zakona. Ko je bio tad zakon? Wehrmacht. Znači, trebalo smo da priznajemo njemačke zakone Milana Nedića, jer su oni bili jedina stvarna vlast. To nije, to je terorizam. To nije u skladu sa međunarodnim pravom. Kraljevina Jugoslavije jeste u skladu sa međunarodnim pravom, sa tim konvencijama, Wehrmacht nije. Znači, to su druge stvari. Mislim, to što vi pričate, to je neka, da kažem, maksimalističko rastezanje pravne doktrine na neki period u kojem pravo i pravda nisu imali nikakve funkcije, jer je to jedno bezvlašće građanskog rata. Čekajte da vam dam primjer. Možemo da razgovaramo o tome, na primjer, kraljevin, moj pokojni deda, jedan je bio u partizanima, drugi je bio zarobljen u jedinicama jugoslovenske vojske u Sloveniji još gore i on je 4 godine proveo u Njemačkoj u robstvu. On nije streljan kao što su streljali Ruse masovno. Kad iznemognu i ne mogu više da rade, onda su Ruse masovno streljali, zatrpavali bagerima, još žive, zato što Rusija nije bila, odnosno Sovjetski savez u to doba nije bio član Međunarodnog crvenog krsta. To je jedina stvar od međunarodnih zakona koji su Njemci ozbiljno poštovali, tako da je moj deda i drugi ljudi koji su zarobljeni kao pripadnici jugoslovenske vojske nisu bili, da kažem, streljani i nisu podvrgavani mučenjima kao što je to činjeno sa partizanima. Partizane, znamo, Njemci uopšte nisu zarobljavali, odnosno po zarobljavanju su ih odmah streljali. Dobro, hajde da se složimo da se nećemo složiti, pošto nemamo još uvek, to jest još puno vremena, hajde da nastavimo dalje. Dakle, nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića mogao bi uslediti talas sličnih procesa. Neki zahtjevi su već podneseni, drugi su u pripremi. Razgovarali smo sa Jelenom Kalebić, praunukom Nikole Kalebića, komandanta Gorske kraljeve garde i Jugoslovenske vojske u otadžbini. Pa da čujemo šta je ona rekla. Sigurno da je to bilo negde mnogo sporo i pravno i kao pravda, ali opet, kako kažu pravda, spora ali dostižna, negde kao satisfakcija
gospodinu Voji, njegovom unuku i njegovoj deci, tim pravnucima, naslednicima, njegovim potomcima, negde kao neka satisfakcija za sve sigurno da je potrebno, kao i ostalima, kao i moje porodici, tako da znam kako se osjećaju negde, je to, ali sigurno da je sramota i velika sramota vlasti i države svih ovih godina, što je to trebalo da dođe 2015. godina da bi se to rešilo. Mislim da sad, da ćemo i tu njegovu rehabilitaciju isterati do kraja, jer sama rehabilitacija generala Draže Mihajlovića sigurno će uticati na mnoge druge. Ta Dražina rehabilitacija će uticati na svakog, ne samo na dedu. A eto, sad vidjet ćemo kad Dražina presuda postane pravosnažna, kako će to biti. Nadam se da ćemo se čuti pa ćemo vas obavestiti šta će biti u sudu. Eto, sigurno da će biti neki pomak što se tiče i dedine rehabilitacije. Jer rehabilitacija Draže nedvosmisleno pokazuje kakva politika je vođena posle Drugog svjetskog rata i na što su sve ti ljudi bili spremni i šta su radili nekom običnom narodu, kome kasnije su čitave generacije zavisile od toga, jer to su 3-4 generacije koje su sistematski uništene od strane politike koja je vođena posle Drugog svjetskog rata. To je nažalost istina i činjenica. Srpska lista će najprije podnijeti zahtjev za rehabilitaciju četnika. Njih 25 koji su 19. oktobra 1943. godine nakon nepravičnog i formalnog suđenja, tako bih radije rekao, ubijeni pod Ostrogom. Na čelu četnika koji su likvidirani u okrilju najveće svetinje Crne Gore bio je general Blažo Đukanović. Blažo Đukanović je u tom trenutku bio komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini za Crnu Goru, Boku i Stari Rat i jasno je da je rehabilitacijom generala Mihajlovića po komandnoj odgovornosti postala upitna i Đukanovićeva navodna krivica. Pojedinačno suđenje Blažu Đukanoviću i ostalim pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini, među kojima je bio, to naglašavam, i doktor Jovan Tošković, lični izaslanik Draže Mihajlovića, trajalo je tek toliko da se lična navodna krivica utvrđivala u intervalu od 4 do 5 minuta. Revizijom tog postupka, na kome insistira Srpska lista, bit će zadovoljena istorijska pravda. Tako da ja apelujem da na proces koji je pokrenula Srpska lista gledate kao na mogućnost odmotavanja jednog šireg klupka koje treba da rezultira da se na drugačiji, odnosno na jedino logičan način, sa svim greškama naravno koje su činili, posmatraju i pripadnici one druge Crne Gore koji su bili naslonjeni na staru istorijsku Crnu Goru, na Crnu Goru Petrovića, oni koji su i sa svojim ideološkim stavom i borbom za kralja i otadžbinu bili dio i hajdučke i uskočke i svake druge jatačke tradicije u Crnoj Gori, oni koji su na jedino mogući način bili nastavljači najboljih tradicija i stare Crne Gore koju sam pomenuo i stare Hercegovine, čiji su dijelovi danas u današnjoj Crnoj Gori, odnosno Crnoj Gori u njenim aktualnim granicama, i stare Srbije i naravno Brda i Boke. Evo, pogledali smo i izjavu predstavnika iz Podgorice Srpske liste. Molim vas, završna riječ, kratko komentar. Izvolite, gospodine Samardžiću. Zakon, zakon i zakon. Komunisti su imali tu uzrečicu: nemojte se držati sudijama. Ne držite se zakona kao pijan plota. Jer mi moramo sve kontra, jer to je na kraju krajeva rimsko pravo, to je i naši ti zakonici srednjevekovni koji su se na njega naslanjali. To je civilizacija. Civilizacija je uvek prevlast zakona. I onda dođu te totalitarne grupe, uvode bezakonje, anarhiju, haos. I naša borba je, dakle, borba za obnovu zakonitosti. Samo kratko primjer iz 1941. odnosno 1945. kada su Keserovića, pukovnika, pitali na sudu u Beogradu da li se seća ubije tog i tog narodnog heroja. On je rekao, nema čovjek pojma. I oni mu bliže objasne
I on se seti, da. Doveli su, seljaci su došli kod njega, rekli da su vidjeli jednu grupu pljačkaša, razbojnika koja je tu došla, uzela to. Kesarović pošalje patrolu, oni nađu kradene stvari. Dovedu te, dokaže se da su oni to uradili i po članu tom i tom za uredbe o vojnim sudovima, za to je smrtna kazna. I sud presudi, vojska strelja. Ispostavilo se da su posle te komunisti, to su bili neki komunisti koje su oni posle proglasili za heroje. Dakle, to je, ako mi kažemo nema zakon, nije bitan zakon, to je anarhija. Dakle, čovjek se uvek drži zakona. Dakle, i to mora biti pouka iz svega ovoga za nas. Slažem se s ovim da je zakon važan, samo bih htio nešto reći u vezi sa Drugim svjetskim ratom. Sukob na ovom području se može najmanje trojako definisati. Dakle, borba protiv okupatora, komunistička revolucija i građanski rat. Najmanje trojako. Sve zemlje koje su imale tu zlu nesreću, dakle, zlu da imaju građanski rat i danas imaju situaciju nedovršenog sukoba. Vidimo 70 godina nakon Drugog svjetskog rata i danas imamo nedovršeni sukob. Bog zna koliko će nakon ovog građanskog rata u Jugoslaviji, odnosno ratova za jugoslovensko nasljeđe, kako god ga nazvali, nebitno, koliko će se pretezati to. Danijeli? Ono što je trenutno najbitnije, ja mislim da treba sudovi radi svoj posao, istoričari radi svoj posao, a da mediji i parapolitičke i političke grupacije prestanu da truju nove naraštaje koje dolaze tom podjelom četnici i partizani, da je to stvar koja treba da umre sa tim ljudima koji su u to doba živjeli. Što se tiče sve te podjele, mislim da je najbitnije da su u otadžbinskom ratu od 1992. godine do 1995. godine i potomci četnica i potomci partizana išli pod jednom zastavom i borili se za Republiku Srpsku, tako da su oni na taj način najbolje izmirili svoje očeve i djedove i da ta podjela više ne bi trebala nikada dođe da kažem, na tapet, odnosno da srpski narod više nikada sebi ne smije da dopusti građanski rat gdje će Srbi da ubijaju jedne druge. Zapravo bilo bi dobro da nikakav rat sa bilo kojim pripadnicima ili naše ili druge nacije se ponovo ne desi. Jedina stvar, kada gledamo sad ideološki proces o nasljeđu četnika i partizana, činjenica je da su pripadnici drugih vojski i drugih medija, odnosno medija naklonjenih to vojsci, pripadnike Vojske Republike Srpske izgledali isključivo i samo četnici, iako su, da kažem, brojni vjerovatno pripadnici onih Vojske Republike Srpske koji su predsi bili partizani. Hvala vam puno što ste došli u naš studio. A poštovani gledalci, istina je samo jedna, a vi procijenite šta je za vas istina. Hvala za pažnju. Rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim. Sa pravnog stanovišta se negativna odluka jednostavno ne bi mogla obrazložiti. Bruka civilizacijska za Srbiju, jer Draža je ostao simbol ne samo antikomunizma, nego i terorizma.